स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सोनारी में असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद का तीव्र विरोध। सोनारी में आयुक्त कार्यालय के सामने स्मार्ट मीटर के खिलाफ असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद का जोरदार विरोध हुआ। असम सरकार के ऊर्जा विभाग और ऊर्जा वितरण कंपनी APDCL द्वारा स्मार्ट मीटर कनेक्शन जैसी तानाशाही कदम ने आम जनता को भारी परेशानियों में डाल दिया है। इस कदम के खिलाफ विभिन्न संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। पहले से ही स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने लगातार अपना विरोध जारी रखा है। आज समग्र चराइदेउ जिला समिति केंद्रीय समिति निर्देश मर्मे आज चराइदेउ जिला आयुक्त कार्यालय आम धरना कार्यसूची रूपायन करिছোঁ। आमार कथा स्पष्ट जे स्मार्ट मीटार बंध हब लागिब और जेतियाলৈকে बंध নহব তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰি থাকিম। गुरुवार को चराइदेव जिला आयुक्त कार्यालय के सामने असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद की चराइदेव जिला समिति ने धरना कार्यक्रम आयोजित किया। আমি বিগত সময়তো স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনসমূহতো আমি অতি শীঘ্ৰেই স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল হ'ব লাগিব। কাৰণ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী 3জন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া কৈছে, আজি অতুল বৰা নিচন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ আচলতে লুণ্ঠন ৰাজ কৰিছে, ডকাইত ৰাজ চলিছে, গতিকে বন্ধ কৰিব লাগে। গতিকে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি আছোঁ। আহি থকা দিনতো আমি কৰি যাম যেতিয়ালৈকে বন্ধ নকৰে। संगठन ने स्मार्ट मीटर के विरोध में विभिन्न नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर स्मार्ट मीटर को रद्द नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मथुरापुर से इस्लाम अहमद। গতিকে আজি দেখিছে আমি সমগ্ৰ অসমৰ আজি জনসাধাৰণ আচলতে কক বকাই আছে। আজি অত্যাৱশ্যক মূল্য বৃদ্ধি আচলতে সাধাৰণ জনতাক ৰামটাঙুন জনাইছে। আজি আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ডকাইত ৰাজ কৰি আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ সাধাৰণ জনতাক ৰামটাঙুন দিছে। গতিকে কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব, কাৰণ ৰাজ্যত চৰকাৰ আছে, শক্তি বিভাগ আছে, তাৰ পিছতো আচলতে সাধাৰণ ৰাইজে এনেদৰে কক বকাই থাকে, সাধাৰণ জনসাধাৰণ কি হ'ব? গতিকে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট কথা, অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট মিটাৰ। যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে আহি থকা দিনত কিন্তু ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে ভয়ংকৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, য'ত নেকি আমাৰ কোনো ধৰণৰ দায় দোষ নহ'ব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ।